بسم الله الرحمن الرحيم. قهدارت هنجا صلاة خود الهوا بن ادگشت مدا ادگل صحابية پیغمبری صلاة لبن افرو ما جوانا ادگل عثمان كري عفاني خوش كبرات مسلمان پشتی عمر كري خطابي دورا عثماني تئت اكمين ظلام اتديرو كدا دجارا بويا الزافاي پیغمبركي عثمان او ملائكة شرم جد كر امام شهيد او پترش جاركي مزگيني بحشت بوهات يدان وجا كرم كان اموهين وعثمان وچيروكا مردينية وخفروتنا بو خوده امام عثمان ناوي درست بو عثمان ناوي بو بابوي عفان كري ابو العاص كري امية كري عبد الشمسية وعبد الشمس كري عبد مناف قريشية او وبيغمبر صلاة لبن العبد المناف عبد مناف دجهنا ايك يعني الباب بينجي چونكي پیغمبر صلاة لبن كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم كري عبد منافية وعفان باب عثماني الجاهلية دامر بو ديك عثماني أروابو أو جي هرش بابك عبد الشمس قريشي بو يعني أو ظلام خو اش ايك بنا مالبون وديكا عثماني اتقوتن البيضاء كيشا عبد المطلب بو يعني عثمان نفي متى پیغمبري بو صلاة لبن و پیغمبر برازاي بيرا عثماني بو ديكا عثماني أروا جهشت بو دم إسلام ومسلمان ببو ودبجن لسر دم خلافة عثماني مربو 6 سالة پشتي بونا پیغمبري صلاة لبن عثمان الباجر طائفة أبسر دنياي كفتبو سروبري جينا عثماني الجاهلية دا ببرفره منازانية بلش تشتت اشكرايا كو عثمان مروفكي جلكي خوشتفي بوتناف قريشيا دا حتى بجن دمي جنككي كركي خو اتهجانت افمال كهنية شعري اتبرد قد بيت قد بنفت احبك والرحمن حب قريش عثمان يعني اسب خودي كما كان قريشي چند حش عثماني كان اسهند حشتت كم عثمان مروفكي الريجاش بو هي رنك اسمر بو ريهتوي اتدريج بون وبجنوي يانافنجي بو هرش جحيليني اخو ظلامك بمروفايني والشرمين بو اتناف قريشيا دا كسك نبو قريشي همي حاجة بكن هنديوي وهرش برهند بو پیغمبري صلاف لبن الدم الصلحة حديبية او هنار تمكه اتناف قريشيا دا باب عثماني اكش مظنو ما قيلت بابك اموية قريشي بو مروفك دولمند بو كاري بازرگانيت كر لو عثمان هرش زاروكين يخو جينك خوش بربو سري ودبجن عثماني چروجا فقيري نديت بو هشتا عثماني جحيل بابا يمر ومالوي همي بو عثماني ما وعثمان جي وكي بتريا ظلامة مكه بازرگاني بمال خود كر هفادينت نفبر عثماني وابو بكري دا هبو لو دم اسلام هاتي وابو بكري بري همي باوري پیغمبري صلاة لبن ايناي ابو بكر هات ودا خازش حوالت خويت النزي كر كو بينت اسلام دا وعثمان اكشون بو عثماني دقاوه دا قهداري ابو بكري كر ودقلوي چونك پیغمبري صلاة لبن والسر دستوي مسلمان بو وعثمان اكشون بينش الظلام بو يتبري همي هاتينت اسلام دا ابو بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد كري ابو وقاصي عثمان ايكمين ظلام اموي بو باوري پیغمبري صلاة لبن ايناي لو افچند بو امويا يا نخوش بو ابتايبتي اگر امل بيرا خوبينين كو پیوندیت نوورا امویه و بابکی هاشمیه دا گلک ات خوش نبون گاوا خلکی زانی عثمان یه مسلمان بوی اجوه چنده مندهوش بون ایک جوان چو ابگازنده و گوتا دیکا عثمانی کرتا یه چوی سردین محمدی دیکاوی اوا کچمتا پیغمبری صلاف لبن گوت ما کش ما فرتره هاری محمدی بکد مال ما و رحت ما گوری محمدی بن بل اول رأي ظلامت امویا نبو ماموی الحكم ابن ابي العاص گوازانی عثمانی مسلمان بوی ونگی باب عثمانی نما بو او چو عثمان گرتو حشکی گردا و عذاب دا و سینت خورا و عثمانی برندد حتی عثمان نزفرت سردینوا عثمانی جی سینت خور اش دین خلی و نبد اگر خو عود بن عذاب دا بمرد جی پشتی دمکی ماموی جبهیوی بو این او بردا و ایدی مای خو تنکر پیغمبری صلاة لبن کچا خو رقیه دابو کر مام خو ابو لهبی بله بری ابو لهب بیکا خو وگو هزت وحی بو پیغمبری صلاة لبن هاد و اسلام دست بکر ابو لهبی گوتا کر خو تو کچا محمدی بینی ازو تجک خلاص اوی گوه خدا باب خو و کچا پیغمبری صلاة لبن هشتا نوگو هستی بردا پشتی هنگی عثمانی او بخو خواست و پیغمبری صلاة لبن دا خازوی بجه اینا و کچا خو رقیه دای روش برو
روز هجمارا مسلمان زیدت بو و دگل زیده بونا هجمارا وان دجواریا کافرت قریشیا جیل سروان زیدت بو و جبرکو مسلمانت بهز بون و کس نبو براوانیش وان بکت پیغمبری صلاف لبن دستیری داوان او مشخت ببن و بشنا ولات حبشه چنکی ملکه کلویر هبول سردین عیسای بو اوی قبیل ندکر تعدایل کسی بیتا کرنت مملکت آویدا و ایکمین کسی رکا مشخت بونه گرتی و دفرمان پیغمبری در کفتی عثمان کره عفانی و جنکاوی رقیا که چا پیغمبری بو صلاف لبن لو پیغمبری صلاف لبن دعا بوی کرن و گوت عثمان ایکمین کسا پشتی لوطی مشخت بد اتریکا خوده دا پشتی عثمان و هندک صحابی دیگه هشتین حبشه دمکیمان او بو قریشیا کرد دعایت کو خلق مکه همیت مسلمان بوین دا اول حبشه بزفرن اینا او زفرین مکه بلی پشتی او زفرین بوان دیار بو و اف گوتنا گهشتی اوان درو بو لو هندک جوان جارکا دی زفرین حبشه و عثمان و کابانیاوی رقیا جوان بون او ابدستیریا پیغمبری صلاف لبن جارکا دی مشخت بونه حبشه ام نظانین کانه وجار عثمان چند ما بول حبشه و کانه بری پیغمبر صلاف لبن شمکه مشخت ببت مدینه عثمانش حبشه زفری بو مکه یان پشتی مشخت بونه او اکسرش حبشه هات بو مدینه بلی تشت مسوگر او الصالة دویش مشخت دم شر بدری چه بوی عثمان المدینه بو و هزر پتر بو هندت چتن کو او زفری بو مکه يعني بري مشخت بونه اش حبشه زفری بو مکه فاشش مکه مشخت ببو مدینه و بفی چند عثمانت بتشوان کسا يتسي جارا اتريكا خودي دا مهاجر بوين الدم المدينة الدم پیغمبر صلاف لبن و هندك صحابيت خودر كفتين براهي كاروان ابو سفياني عثمان شوان کسابو یت درنکتین و اگر درنکفتن اوی نساخی جنکاوی بو بری پیغمبر صلاف لبن درکفت بدره که چاوی رقیان نساخ بو هرچند عثمانی دلته هبود گل پیغمبری صلاف لبن درکفت بلی پیغمبری گوته تو نه بمین المال اجبر جنکا خو و بری لشکر مسلمانای سرکفتیش بدره بزفرت مدینه خود وصا حسکر کابانی عثمانی بشتا بردلوانی خود پشتی نزیکی 15 سالا مایند گلک و جی رقیای دممری نببو 30 سال و عثمانی کرکش رقیای هبو ناوی عبدالله بو ادبیجن دم جیوی 6 سال مربو و دم پیغمبری صلاف لبن دست کفتیت بدل لیک وکرین پشکک دا عثمانی جی وکی کو عثمانت شریدای آماده لو تعامل خلق بدرید گل عثمانی تاتا کرن المدینه عثمان جی وکی ابو بکر و عمر و علی هر دمت گل پیغمبری بو صلاف لبن و هر وکی قدری اف هر چاره آمادت کرن دا پشتی پیغمبری صلاف لبن خلافت راشدی بکن عثمان وکی مبری نکجی گوتی مروفک زنگین بو و المدینه وی مال خو ات خزمتا پیغمبری و اسلام دا دانا بو دمکی آف المدینه کم بو و آفاکانی و بیراجی البردف خلکی طام نخوش بو بیرک تنابتن اواد بجن بیر روما اف بیره یا ظلامک جیبو گاوی دیتی بری خلکی کفتا آفا بیراوی رابو آف فرود و به چنده السر مسلمانا بوتانگاوی پیغمبری صلاف لبن گوت کی ده و بیره بو مسلمانا کرد و پیش و کانیه کت بحشت داده بو هبت عثمانی گوت از عثمان چونک ظلام جی گوت بیره خوب فروش من یه جی گوت نیوه که ده فروش مته روژه که آف بو من و روژه که بوته و بهایه که بدل خو گوت هزراوی او بو ده پارش عثمانی جی ورگرد و روژه که ده آوه جی فروشد عثمانی گوت بلا پشتی عثمانی پاره توی داینه و دبیجن 12,000 درهم بون عثمانی گوت خلکی هچی آف بفت بلا ابهروه بلاش الروجا من بخو ببد روجا دور عثمانی با خلکت شو تیرا دو روجا آف بخود اینا و روجا دور ظلام جیبا کسی آف جنت کری اینا ظلام جهی گوت وی شورا من خراب کر لو جهی بارا خوشی فروت عثمانی بلی وجار 8,000 درهما و عثمانی بیر بو مسلمانا همی کرا واقف و سرهاتیت مردینی عثمانی شنده پترن کومروف بشت پجمرد دمکی پیغمبری صلاف لبن دید هر وکی مزگفتاوی یا تانگد بد پشتی هجمارا مسلمانا زیده بوی لو روژا کتنا صحابیت خدا گود کی ده فلان جهی کرد دام سر مزگفت و بردین و شوی چیتر بوید به حشت ده هیا الویرجی عثمانی بری هوارد خوراکی رو گود از و په 25,000 درهما عثمانی او عرض کری و هر شتیروکت مردینی و خیرخازیاوی السر دم خلافت ابو بکری جارک المدینه بو گرانی و ارزاق البازار نما الوان روژا قافله که عثمانی هات مدینه
همي قويتو أرزاق بو بازرگانت مدينة چوننك عثماني دا معاملة ديال بكن عثماني قوت هوا خيرا وان قوت ميزاني قافلاتا ياهاتي وأميت هاتين أرزاق اشتبكرين دا ببين بازاره چونكي تتزاني خالكي طنقوفا عثماني قوت ورن هر درهمي هين چند فايده ددن من اوان قوت اوه تبدها كري امد بدوازدا شتا كرين عثماني قوت ايكي پتر يدايا من اوان قوت دي چاردا دينتا قوت پتر قوتن پازدا عثماني قوت ايكي پتر يدايا من اينا بازرگانا قوت او كيه پتر دايتا آخري تاجرت مدينة امين عثماني قوت ايكي هر درهمي 10 درهم فايده داينا من هنده پتر يدن اوان قوت نخير عثماني قوت گلي تاجرا هن همي شاهد بن هزار حشترت من اپ بارفا خيرن بو فقير و جارت مدينة او فايدة خودت داتا عثماني در همه که بدها بوی چتره اش همي فايدة دي في سرهاتي افرو امت كينا دياري بوان تاجت دليوا بخو استغلالت كن و كيفوانت ايد دم كرت ملتي تكافنت طنقافية دا نداوكي عثماني بكن و سرمال خولنك خوده زيده كن بلكي دا پتر خوينا هجارب ميجن و برساوان خو حمر كن از او شعار دريشما بوي عثمان الدم السباقات خيريدا بلندت كر روجا پیغمبری صلاف لبن كريا دل خو بو شر تبوك در كفت جهاد وي بر خدای گرفتاريا مزن او بو مسلمانا بره نبون بيب در كفنا جهاد لو او بسر منبر كفت و دخازش مسلمانا كر كو هري كاريا لشكري بكن دا بشيتن در كفت جهاد عثمان رابوفا وقود كاركرنا لشكري همي خمامن هزار و تشتك حشتر و حصب عثماني آماده کرن ابزيني و آلفه نبس هنده 1000 دينار جي اینان کرنه کوشا پیغمبری صلاف لبن دل سر جهاد کرا خرج بكت اینا پیغمبری صلاف لبن قود ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم يعني شافروي و عثمان چبكتن زيان ناگهته اوه پیشک بو اش گلکیا مردینی عثماني و جا چواش ظلامت درجه ایک نبت وكما قلتي عثمان شوان صحابيا بو يتهردم ادقل پیغمبری صلاف لبن ادجيا ودامي كيچا پیغمبری رقيا مري الصالة دوي مشختي پیغمبری صلاف لبن خوشكاوي ام كلثوم دا عثماني وبفيچند عثمان دو جارا بو زفاي پیغمبری صلاف لبن نزيكي 6 صالة عثمان و ام كلثوم ادقل اكمان والصالة نهي مشختي ام كلثوم مر بيكو چه عيالش عثماني هبن و پیغمبری صلاف لبن قوت اگر كيچا قاديم هبا دادين عثماني عثمان مروفه كي خوندوا بو و ايكش نويسرت وحي بو يد پیغمبري صلاف لبن تهنارت بدفرا دا قرآن بنويست دمي هندك آياتتني اتهاتنا خاري الروجة حديبية دمي پیغمبر صلاف لبن و صحابي هاتين دا بچنا مكيه بو كرنا عمره و كافره هندك هنارتين براهيوان دا نهلن او بين ات مكيه دا پیغمبري صلاف لبن فيا مروفه كي فركة مكيه دا بشتا كافره امنه هاتين شر هوا بكين هاتين عمره بكين پشتی دانستاندن گل صحابیت خوکری رأی همیا او بو او عثمانی پنرت مکه چونکی کس وکی عثمانی لک قریشی بقدر نبو گاوا عثمان چوی مکه کافر عثمان گرد او سه روزا دانستاندن کرن کانه او چپکن هنگی صحبت وصا گشت پیغمبری صلاف لبن کو قریشی عثمانی کشتی اینا پیغمبری صلاف لبن بریارا شریدا و صحابیا بیعدا پیغمبری کو ات هر حاله که هبدا او دگلوی بن پشتی او چوینه دست پیغمبری دست خوی چپی کرت دست خوی راست دا و گود او پیش عثمانی و او بو او بیجن بیعت الرضوان او بیعت قرآن بحث جکری تحت الشجره ات هندک رواتت درست دا هاتیه و گوهستن کو عثمان ایکشوان کسابویت پیغمبری صلاف لبن هندک نهینی یعنی اسرارت خوب و گوتین و آگهداریا ویکری کو هندک مصیبت دب سریوی دا این و جاعت ویتن او صبری بکشتن حتی خود حکمیت نفبراوی و دجمنت ویدا بکت ابن ماجد حدیثه که درست لش عایشه فت گوهزتت بیجتن پیغمبری صلاف لبن گوتا عثمانی يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يعني أي عثمان أجر خد أفكار روجك خست دستتا ومنافقة فيا ويكراس خدك ريا برتش برتا بكن تجبر خنك أشيرة پیغمبري صلاف لبن العثماني كربو وعثماني شيرة ويبجه إينا وشلايك ديفا أف حديثة هندت جهينت كو أويت فيين عثماني بيخن منافق بن يون منافق
وقت ناف ده هبون چونکه پیغمبری صلاف لبن اف ناوه دانا یسروان و امام ترمذی حدیث که درست دا اشمرة بن كعب ود گوهزت بجد روزه که پیغمبری صلاف لبن بحث فتنه کر و وصب ما دیار کر کو فتنه گلک یا نزیک بوی هنگی ظلامه که سروچاف پیچایت بر مرا چو اینا پیغمبری اشاره دای و گود هذا يومئذ على الهدى يعني وروجه دم فتنه راد بن او مرو وهنه هنگی ی السر هدایته گود اس ابدی فی ظلامی دا چوم دا بزانم کنه او کیه من دید او عثمانه گود حدیثه که دا امام احمد عایشه ود گوهزت بجد دم پیغمبر صلاف لبن کفتیه بر نساخیا مرنه ازو حفصه که چا عمری النکبوین گود جاره که دل پیغمبری هاتا گرتن ما گود دیاره تمام بو پاشی هشیار بو گود درگهی بو وکن من گود حفصه ده باب من بت یان بابته ما درگه وکر درکت عثمان گوه پیغمبری او دیتی گود خونزیک بکه عثمان بنک پیغمبری وچو اینا پیغمبری صلاف لبن تشتکت گوهی دا گود منو حفصه نزانی کنه چو گوته پاشی بدنگه که بلند گوته تزانی من چو گوته تا گوت بله پاشی جارا کادجی تشتکت گوهی دا گوته و دیسا بدنگه که بلند گوته تزانی من چو گوته تا گوت بله من زانی و استیگه هشتم و تروایت کادی دا عایشت بجدن گوه پیغمبری صلاف لبن هدی تشتک گوتی عثمانی مدیت رنگ عثمانی هاتا گوهارتن و روژا دجمنا حصار دانا سر عثمانی وکی ده بحث جکین اگر خود حس کد هندک مروفا گوته بوچی تو امرناکی شر وان بیتا کرن اوی گوت پیغمبری صلاف لبن تشتکی گوتی من از ده صبر السرکشم لو هندک زانایت گوت دیار او تشت پیغمبری صلاف لبن گوتی بحث کشتناوی بو عثمان اکشوان صحابیا بو یت پیغمبری صلاف لبن مزگینی اب بحشت دایه و پیغمبر صلاف لبن مری و یجرازی السردم خلافت ابو بکری عمر تنبت کس هندی عثمانی ی نزیکی ابو بکری نبو ادگلک مسئله دا خلیفه رأیوی ورد گرد و بگوتنا وید کر و روژا ابو بکر کفتیه برمرنه و ویای کتابه که بنویسد دا کسکی بدان تا جه خو وی هنارتا ابدیف عثمانی را داوی کتابه بو بنویسد دم عثمانی دست بنویسینی کری و بری ابو بکر ناوی وی کسی بنویسد یوید ویتن الشین خو بداند دلوی هاتا گرتن یاش عثمانی و او تمام بو اینا عثمانی ناوی عمری نویسی گود دا چو خلاف چه نبد پشتی ابو بکر هشیار بوی گوتی تا چه نویسی عثمانی بو خاند و ناوی عمری گود اینا ابو بکر گود بارک الله فیک اگر تناوی خو نویسا باجی تویش هجی بوی و عمر بو خلیفه و دم ما بحث عمری کری ما اشکرا کر کو عمری تشتک ند کر حتی رأی الصحابیه ورنه گرتبا و عثمان ایک جوان بو ایت عمری دویا ات همی مسئله دا رأیوی بزاند و گلک کارت عمری کرین رأی عثمانی بو ورگرتی و بری عمر جی اجوی دنیای بارکتن وکی ما گوتی اویشش کس هل بجارتن و گوتا وان هر ششا گوتا مسلمانا او هر ششا او نیت پیغمبر صلاف لبن یجرازی و جاهین ایکی بخو جهل بجیرن و عمر چو بی بزاند کانه او دبت خلیفه پشتیوی کیا بل دل عمری گوته مسلمان ده ایکی اش دواهل بجیرن یان عثمانی یان جی علی لو وی شیرت الوان هر دوا کر کو اگر تشتا کفت دست وان او عدالت ناف برا خلکی دا بکن و عمر چو و مسلمان عثمان هل بجارت بله بچرنگ چیروکا شورای دوی چنده بوما دیار کرد دم عمر هاتیه بریندار کرن و دکتور او بهیوی کری خلکی گوته ایکی بداند جه خو او بو عمری شش کس هل بجارتن و گوت او نیت پیغمبر صلاف لبن یجرازی و او هر شجی بون عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن بری عمر تمام ببد گوت بلا سی روج اتسر هورا نبورن بیهین ایکی نهل بجیرن پشتی صحابیش و شرطنا عمری خلاص بوین هر شش اب آمدبون الصحابية مظن كومبون عبد الرحمن كرة عوفي رابوفا وقوت هر بين شفالت خويد دي سيش هوا تنازل بو سيابكن زبير كرة عوامي قوت من تنازل بو علي كر وطلحة كرة عبيد الله قوت من تنازل بو عثماني كر وسعد كرة أبو وقاص قوت من تنازل بو عبد الرحمن كرة عوفي كر اج الشاشا سيدر كفتن وسيمون عبد الرحمن يقول هر دو هفالت خو ايكش هوا دي تنازل بو يديكت دا اموي بكين خليفة
يعني وی بخوجی تنازل کرد بس گوت ایک شوا هر دوکا تنازل بویدی بکن داوی بکینه خلیفه عثمانی و علی خوب دن کرد کسی نگوت من تنازل بویدی کرد اینا عبدالرحمن گوت باشه هن هر دو دب گوتنا من کن اگر از ایکیش هوا هل بجیرم و از سوز دم کوی باشترش هوا هل بجیرم هر دو گوت بلا عبدالرحمن هر دو برنویفه و ایک گوته تو مروف پیغمبری و تشواني يتبري خلقي هاتينا ات اسلام دا يعني اف قوتنا قوتا عثماني جي و قوتا علي جي اس تبخدت دم سينده اگر من يديه البجارت تو قهداريا ويبكا او بي رازي با هر دوا قوت بلا صحابي جي همي ابفي قوتن رازي بون سي رجا عبد الرحمن ما ايك بسيارة مهاجري و انصاري اكر يعني چونك همي مهاجري و انصاريا في المدينة و ايك بسيار جيكر كان كيشكي اس بكما خليفة هميا عثمان هالبجارت لو عبد الرحمن هاتو قوتا عثماني دست خوبينا و مبايعاوي كر اتديف ويدا الصحابية هميا بي ايك خوفا كشت يان خونا رازي بكت هميا مبايعة عثماني كر اشفي سرهاتيه يا امام بخاري صحيحة خدا فد قويزد بما اشكرات بدكو الصحابي همي الوي باوري بون کو پشتی ابو بکر و عمری عثمانش همی صحابیات چیتر بو و اگر النکوان علی چیتر با وان او نتهلا و عثمان نتهل بشارت و روایت کادیدا بخاریش ابن عمری ود گوهزت ادبیجت پشتی پیغمبری صلاف لبن مکس وکی ابو بکری ندید و پشتی ابو بکری عمر و پشتی عمری عثمان و پشتی عثمانی مکسش کسی باشتر ندید ابو رنگی عثمان بو خلافت هاته هلبجارتن وی الروجا شنبیه دهی هیوا محرم سالا 24 مشختی دست بکار خوکر وک خلیفه و یکمین تشت عثمانی کری پشتی مبایعاوی هاتیه کرن خطبک المزگفت خان تیدا بیرا خلکی الراستیا و جینه اینا و که دنیا مالا کسی نینه کس لنا مینت و جبلا کس کیف خوب نینت و خوب پشت راست نکد عروسا سوز دا وان کو او دل سر ریکا یت بری خوچت و شوان خواست او گهداریاوی بکن اد خیره دا و هاری کاریاوی بکن لسر بجه اینانا کتاب خود و سنت پیغمبری صلاف لبن پشتی صحبتا کشتنا عمری بالاف بوی و گهشتی کافرا الدورماندور دولت اسلامه پشتوان راست بو و دلوان راحت بو چونکی ترسا عمری خوش چاوتوان رواند بو حتی درجه که ایکی وکی رستم فرسد بیجتن یا جهاتی روایت کرن کوید گود عمری میلاکا من صوت ادگل سایات آخفت سات آخفت ناوی دیگهن كافرت كو الدور بر الدولة إسلامية جيان جلا كيف ابن نمانا عمري هات واندل خبره دست درجي السر دولة إسلامي بكن دولة الرومي بل وصل حدانا يواند جل مسلمانا جرداي وشلاي مصري والشامي وهيرش دانا سر مسلمانا ولله يروش هلات جي هندك ملتا وكي أرمان وفرسي وهندك ملتا دي دست بدجمنية دولة إسلامي كر وهزروان أو بو أف خليفة نيهاتي وكي بري خنابتن بل هزروان خاف در كفت چونكي إمام عثمان هرج دست بيكي أبهيز برسواوان دا عثماني دستيريا معاوية دا كو أو جلاي درياي و بوزانين هنگي معاوية والي الشامي بو عمري كربو والي الشامي عثماني دستيري دا معاوية كو أو جلاي درياي هرش بكت سرهيز الدولة الرومي إنو معاوية أو عمري لسر دم خو كريا والي الشامي وكما قوتي وعمري نتهلا كو أو شريط بحر دا بكتن پشتي عثماني دستيري دايه أو دست بآفا كرن أسطولة كإسلامي يبهز كر و بوي أسطولي معاوية جلق دفر ستاندن و قفل پایتخت رومیا بخوكر كو هنگي باجير قسطنطينية بو او نكت بجن اسطنبول اب في موقف خو يبهز نبتن عثمان شياهي في دولة الرومي بيش بكت بلكي شيا صهما دولة اسلامي هندي دي بكتا اتدلي واندا كو پشت هنگي خل دم خو الوي دم مسلمان بهز جيبوين دم شر اتنافبرا وان بخدا پیدا بوي نافبرا معاوية و علي دا خلوي دمجي الرومانيات خورانات ديد هيرشك بكنا سر دولة إسلامي هندي صهما دولة إسلامي تشوبوت الدليواندا السردم عثماني ألا يروش هلا تجي إمام عثمان دستيري دا لشكر إسلامي كو بيش وبچت وان كسا أدب دات يتدلي خو بريا خيانة دولة إسلامي
اده چند ساله کت کم دا عثمان بسیاست خو و بهز و دجواری خو شیا تخیبت دولت اسلامی اج الصيني حتى اندلسي وشليفت قسطنطينية حتى تخيبت حبشة برفره بكت وترسى اسلاميت الدلت كافرة دا مزنتر لي بكت الفيريات جي خدا يا اشارة بدينا مسلك او جي افايا هندك ديرو كفان والنفيسرة وصع عثمان يدايا ياسين كمروفك اللاوازو بهزبو ويبسسطيا خو دولتها رفانت او هد بجنها واف موقف عثمان يمنك بحث جيكري دمخ البرامبر دولة الرومي دا قرتي وهروصا وملتات الروش هلاتيجي اذا بسك ودروينيا في قوتني بما اشكرا بكتن عثمان مروفك السستو خاف نبو وباللاوازي قد تعاملت قلنا يار الدولة اسلامينات كر وديروك شهدية بم عثماني تدات كو او موقفه بهيز يوي برامبر دجمن الدولة استاندي قد يكيم ترنبو يش موقف عمري اشبر في چنده جلك كسال هر 6 سالت ايكيت خلافة عثماني جلك كسا تفضيل عصر عثماني لسر عصر عمري تكر بل تشتي طرازي قهرتي او بو اتلاي السياسة النفخوي دا عثماني سياسة كات جدا اشياء ابو بكر وعمر بكار اينا وهذه سياستها مسألة قهرت والدمك دي اگر خود حسكت برفرهي دي بحثي في سياسة عثماني كين تشتدي مظن اشبلي برفره كرنا تخيب الدولة يكو عثماني الدم خلافة خكري استنساخ قرآن بو يا زنايا كوندي قرآن الدرجة 23 سالة پارچه هات بخاري وهر جاركا پارچه كانيش قرآن هات خاري پیغمبری صلاف لبن اتهنار تبديف هندك صحابية را داوي پارچهش قرآن بنويسن وبري پیغمبر صلاف لبنش دنيا باركت قرآن هميا نويسي بو السر گلك جها بل اف نويسينا ات ايك كتابه دا يا كوم كرينه بو اشبلي نويسين گلك صحابي هبون قرآن هميش بربو السردم ابو بكري دم گلك صحابي شوانيت قرآن جبر اتشارت مرتدى دا هاتين كشتن عمري دا خاصش ابو بكري كر كوب كوم كرنا قرآن راببت ات ايك مصحف دا اجبر زبون بيتا بارستن ابو بكري پشتي بگوتنا عمري قانع بوي بري خدايه كان كيش صحابيش هميا بتر ابن نويسينا قرآن راد بول سردم پیغمبري صلاف لبن ديت زيد بن ثابت اش هميا بتر بذيكاري راد بو انا ابو بكري هنا تبديفرا وهندك صحابية دجي دانت قل وشوان خاصت او قرآن همية اش جهة النويسي ات ايك كتابه دا كوم بكن ابوي رنگي يوانش پیغمبري صلاف لبن قهلي بوي وهر ايكي پارچاكا قرآن انا باجي فيا وهندك شاهد انا بنش صحابية مازن کو بله پیغمبری صلاف لبن اف پارچه خانده بو و نشانده بو پشتی او بفی کاری را بوین وان دانه یک نسخه یکش قرآن نویسی یا کوم کری او قرآن مالنک ابو بکری وكي دي الصحابية الديفش بركرن اخو وهندك اجي الديف دانيت خويت نفيسي نسخة خو افيتوان بخو نفيسي السردم پیغمبري صلاف لبن صحابية قرآن ادخانت ونشا خلقي دا اما او نسخة كوم كري كويا ايكان ابو النك ابو بكري بو دم ابو بكر مري او نسخة قرآن او النك ويماي چونك امام عمر خليفة دوي وهندي عمر يساخ او نسخة قرآن النكويبو قفا عمر مري او قرآن مال نكي جاوي ديكا مسلمانا حفصاي الدم عثماني وكما قوتي تخيب الدولة الإسلامية هشتا برفره تر لهاتن وصحابي بتر بلاف بون والهر ولاتكي او تتشوني ولي آكن جيت بون اوان قرآن نشا خلقي دا وخلقي بخو هندك دانا يعني النسخة النفيسين هر ايكيل دي فزانين اخو وجبركو چو دانايت رسمي البردست والنبون هندك جارا گوهورين تنافبرا خلقي دا پیداد بون گوهورين تخاندنا آياتا كدا يان ات كلمة كدا صحابي پیغمبري حذيفة بن اليمان جارك السردم خلافة عثمان بو جهاد در كفتوالات الشام وعراق اويديد بربرا خلق تخاندنا قرآن دا يب خلافة چن وهفركيت نافبراوان دا يا پیداد بد حذيفه بوی چنده گلک نخوش بو و ترسيا امتت كتاب خود دا بجدل بچت لو گاوا زغرية مدينة بري بشتمال خو قستا خليفه كر و گوته ادهوار امت هره بري او اد كتاب خود دا بخلاف بچن وكي جهي و فلت كتاب خود بخلاف چوين امام عثمان صحابي همي كوم کرن و دا مستاندند و مسئله داد گلوان کر
و پاشیل سرهنده بکاتن کو وین نسخیالنک حفصای بینن اول سردم ابو بکری هاتی نویسین و جارکا دی تکلیف زید بن ثابتی بیتا کرن کو او و هندک صحابیت دی و نسخه هنه اش قرآنه ادگلوان نسخة صحابية هين و اجبر كرين بين مقارنة دقالك بكن هفبر بكن باشي هندك دانا البر بين نفيسين يعني استنساخا في مصحف بيتا كرن وهر دانا يك الولاتك الجهان الإسلامي بيتا بلاف كرن داخل كوي ولاتي لبخوينن و بخو البر بنفيسن و بفي چنده چو خلاف نميند امام عثمان ابوي كار مازن رابو و بفي چنده مصحف عثماني وكيتنا ياسين الجهان الإسلامي بلاف بون و بهزارا دانا البرهاتنا نفيسين و اگر عثمان دجينا خو هميه دا چو كار ديش بلي في كاري نكربانجي افکار بسی وی بو که ناوی بزیرکی و بزیری ات دیروکا اسلام دا بیتا گوتن و نویسین. ابویرانگی دم بوری خوشی و برفرهی و عدالت تنف امت دا بلاف بو و کان چوا هجاری و بردستانگی خرابیت نف امت دا بلافت کد گلک جارا برفرهی و زنگینیش سستی و خاویه اتنف خلکی دا بلافت کد و انجام خاویه خرابی پیوت اید. الزمان عثمانی امت گلک برفره بو خیر و خیرات بلاف و زده بون گلک هس و ملت کمکومه هاتنت اسلام دا و هاتنا وان یا پلز ایکا هند پیدا کر که او بدرستی نه اینا گوهارتن اش بر همیه ربایت گوهارین رابون و کشتنا عمری یا کو گلک دستت پشت راهین وکرنک بو درگه فتنه تناف امتی دا امام عثمان شیا نزیکی 6 سالا و فتنه باش بخد و امت جی پارزد بلی پشت هنگی سال تنگاویه و زحمت دست بکرن و گلک اگرت پشت دست بکرن وان راو هبون پتری اوان عثمانی چو پیوندی پیوه نبو بلی عثمانی پیوندی پیوه هیبتنه ایک اگر بو هر مروفکی هزرو بیرکا تایبت هیا و هر مزنکی جی سیاستکا تایبت هیا دم فتوحات اسلامی لسردم ابو بکری دست بکرین پاشی لسردم عمری برفره بوین بارا پترش سرکشت لشکر اسلام صحابی بون و دم خود کرمت گل مسلمانا کری و گلک جهولات البروان فکرین و دولت اسلام برفره بوی مسلمان و بتایبتی صحابی الگلک جها بلاف بون بو جهاده و الهندک ولاتا اکنجی بون دا اسلام نشا خلق وان ولاتا بدن ابو بکری و پشتیوی عمری گوادیتی صحابی بلاف بون رابون سیاست که دست نشانکری دانا و اف سیاست اوابو گوتن چون صحابیا بوشدر وی مدینه و بتایبتی زانایت صحابیا یتمازن ادفت بودما که دست نشانکری بد و بدستیریا خلیفه بد و هر جارکا خلیفه گوت بزفره ادفتن او صحابی بزفرد و هر چنده ابو بکری جی اف سیاست بکار اینا بو بله او پتر بناو عمری هاتن یاسین چونکی دم خلافت اوی درشتر بو و سیاست گلک برهمت باش بو دولت پیوه هاتن وکی یا ایکه مدینه پایتخت دولت و سیاست هنه مدینه کره سنتر گرانیه وکی دبجن مرکز و ثقل یه دولته اشبرکو پتریا صحابیت مازن الویرت آماده بون یا دوی آماده بون وان صحابیا لنک خلیفه باروی سفکر چونکی هر جاره که او هوجی فتوه که ببا دا صحابیا کم کت و رأی وان ورگرد و بوی چنده تشت خلیفیت کر بو صحابیا همیا حسابت بو یا سیه کم بونا صحابیا المدینه دولتش پیدا بونا گروپ و تکتلات پارست چونکی مانا صحابیا الهندک باجرا دابتا اگرا کمبونا خلکی الدوروان و پیدا بونا هندک عصبیات جدا دم عثمان بویا خلیفه کارب و سیاست نکر رأیوی او بو هر صحابیه که یب کیفا خوبت وی او حق نداخو که صحابی المدینه کم بکت وکی عمری کری اف گهورینات منهجی دا یا عثمانی پیدا کری مناخک درست کر بوان سرهاتی و ریدانت پشتی هنگی قومین بله و نبت بیت هزر کرن اوه اگرا ایکا نبو نه برفرهبونا دولته و هاتنا گلک ملت جدا ات اسلام دا بی اسلام وصا جینوان پریوه بد وکی جینا صحابیا پریوه دبر پیدا بونا هندک عصبیات هرمی و اقلیمی کم بونا زهده و گلک اگر دجی ات پشت درست بونا وی مناخی را هبون اف مناخی هندک صالب زحمت بسر امت دا ایناین الویدم قدر خود عثمان بومازنیه البجارتی اجبروه اگره جبلی وجی
اگر اکادج یا مزن اد پشت فطنه راهبو اول سردم عثمان رابوی یا پیتوی عمل فیرب کرتی اشارت بدینه جهیه که یمنی هبو اد گوتن عبدالله کر سبایی دجمناتی اسلام اد گل خوینوی دیاریا او هات مدینه وش درو خوب اسلام اینا در بشت کار خوی پیس ات نف ریزت مسلمان دا بکد کچوا برایوی شاولی بریوی اب 600 سالا خو اش درو کربو فلا و ناف خو کربو پولس و فلاتیش ناف دا خراب کر عبدالله کر سبایی وی دوری دوباره کد ات ناف خلکی دا بلاف کر کو پیغمبر صلاف لبن ده زفرتوه و علی وصیه ویه و عثمانی یپل حق ویدانای و هندک تشت دجی بلاف کرن گاو صحابی په حسین اوان بتندی برسنگ وان گوتن تویکر این اوش مدینه روی و خو اش جهه کی وگو هست جهه کی دی ابدزیوه چو بصره پاشی چو کوفه پاشی چو شامه و دیماهی چو مصر اولویر ما و هر جهه کی او چو بای خود جهاند اعرابیت نظان یعنی خلک دشته کوچراتا خود جهاند وان و با ازمان خوی حلی خلک جهاند خو و دلوانش عثمان رشد کر و ببختی ابدی فتنان السر ازمان صحابیه دا فتنات نف امت دا سریح داد و هر کسا که اب دروت وی قانع ببا و گهشت بایه او دا بریوی داتا سرکا و پیری گوه خوب بدن وان هر سرکای توی نیشا خلکی دان دا بزانین که حتی وگا ویجی گله کس هنه السر منهج ابن سبعید شن اوی هر کسا که گهشت بایه دا بشته هن خب هند بين دار كوهن يت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان داخلك حش هوا بكن وبجهنا هوا يعني باري خلكي بدنا باشي وانش خرابيه بدنا باش خوصا بين داره دباري خلكي بهوا بيتو جوه خب بدنا هوا هذا نقطة هيك يا دوي أويد جوته هفالت خو بري هر تشتكي بحث خرابي وخلاتيات مازنات خو بكن وان البر خلكي راش كان يا سيه و بجنا خلکی علی پتریش هجی خلافته بو چونکی او وصیه پیغمبریه و پسمامویه و ابوه چنده عبدالله کر سبعی جهی طوه ایکی شیعاتیه اتناف امت دا چاند بو هنده دا دل خلکی اش صحابیه رش ببتن و بتایبتی ابو بکری و عمری و عثمانی پشتی ما اشاره دایا وان اگرا يد فطنة أتناف أمت دا راكري السردم إمام عثمان يد جه خدايا الفير إشارة بدين وانهجتا يد فطنة جيا بخو جرتين دا عثماني ببيخن ودجمناتياوي بكن چه اش حوالت عبدالله كر السبائي يجهيبن يانجي اشوان نبن دم مروف وان هجاتات خوينتن يدوان فطناتشيا بخو جرتين وكيت كتابت ديرو كيت باوردا هاتين مروف تشيتن وان هميا يعني همي هجاتتوا اد چار نقطة دا كوم بكت النقطة ايكي الدوروان واليا يتكو عثماني داناين اوان قوتن عثماني هندك صحابية اخستين وهندك مروفت نشهجي وبتايبتي اش بنا مالخو يت داناينا جهتوان يا دوي الدور وي مال دولت يجشتي اوان قد عثماني هند ري يا دايا مروفت خوش امويا كتشت حق والنبت او بخو ببن يا سيه الدور موقفي ويش هندك صحابيا فطناتشيا قوتن وي هندك اجراءات زوردارانه ودجوار ادقل هندك صحابيت خدان قدر ورگرتن یا چاره الدور هندک مسئله دینی یدکوی اجتهاد دا کری اوان گود عثمانی مخالفه پیغمبری و ابو بکری و عمری کر او هجت بون ید فطنه چیا بخو گرتین دا دجمناتی خو بو عثمانی پی درست بکن و هرچنده فیجتا چشوان اد جه خدا نینن و زانایت مسلمانت گفن دا ایک یت مناقشه کرین و بدلیل یا آشکارا کری که امام عثمان یه درست بویا بلی حتی فیگاویجی هندک نظان وان هجتا ود گرن و دوبارت کن دا دیروکا اسلام شلی بکن و بر پرسپی یه هندک صحابیا بقم کن من البر الفریقی که بحث وان هجتت بخیر بکین و بخیری وان آشکارا بکین چونکی اپوی رنگی گوتنا مده گلک دریش بد بله پیخمت دیار کرنا مسئله بکورتی
دينا درستيا فان هجتا برچاف كين مثلا اخستنا عثماني بو هندك صحابية شوالياتيا هندك جها ودانانا هندك دي يت نشهجي وبتايبتيش بنامال أموية وكيف فتنا تشيا قوتي الدور في مسألة ام دي بيجين نقطة ايكي عثمان خليفة بو وحقي خليفة وان واليا بدانت يتوي باوري بهي كودشين بفي كاري رابن وبكيرتين يا دوي او صحابيتوي اخستين بجه اينانا داخازة خلقي وان جهبو يعني خلقي وجهت شون انك عثماني تقول ما اف واليا نفيد جبر هندي عثماني او دانان يعني تخستن ودفيت جبيرنا كاين كو عمر يجي بريوي يعني بري عثماني عمر يجي هندك صحابي شوالياتي اخست بون يعني افنا تشتكي نيبو عثماني كري دم هندك صحابي شوالياتي اخستين ياسيه السردم عثماني هجدا والي هبون هجدا والي هبون بين جشوان اموي بون چارج الايك دمي والياتي تكر يعني ايك كاتبو چار مو بون چار بيك و ات دم دا والي بون او هر چارجي افا بون سعيد كرة عاصي ومعاوية كرة ابو سفياني وعبد الله كرة سعد كرة ابو السرحي وعبد الله كرة عامري افا چار وبري مرنا عثماني سعيد كرة عاصي اخذ بو معنى سي والي اموي بون وايك جوان كو معاوية بو عمري كربو والي معنى اش هجده والي عثماني دو اموي كربونا والي و ايك جوان هر دوا صحابي جيبو كو معاوية بو يعني افدي تريش بلي معاوية دوبون ايك جوان صحابي بو نقطة شاري وبوزانين السردم پیغمبری صلاف لبن پیغمبری ولایت دابو پنج امویه يعني پیغمبری نافبرا امویه دا پنج کس کربونه عاملت خو اوه پیغمبری و کربو جویت تزانین کود ناف امویه دا هنده کس هبون بکر ولایت بن و پیغمبری صلاف لبن دانا بون پشتی هنگی دم امام علی بویا خلیفه امام علی جی پنج کسش بنا مالا خو هاشمیه کرنوالی و کسی اف چنده بو امام علی کماسی ندیدیه و امجی بو کماسی نابینین بلی ام پسیارت که این بو چی؟ بو عثمانی اف چنده ها کماسی بد؟ الدور مثلا کو عثمانی مال دولت اخستیه دست امویه ام دی بیجین یا اشکرایه کو کسی خو دجمنت عثمانی جی نشیه بیجن عثمانی تشتکش مال دولت بخوی بری و دوی مسئله دا برپر عثمانی لنک حوالو دجمنتوی اش بفریس پیتره یادی تشتکی گلک برچاوه کو عثمان بخو هشتات جاهلیت دا مروفه که زیده زنگین بو و چیروکت مردینیاویت اسلام داد آشکرانه و هندک شوان ما بحث جیه جکری و عثمان مروفه که دل نرم و پرحم بو ادگل خلکی همیه و ادگل مروفت خوب تایبتی و هشتا بری ببت خلیفه جی وی گلک هاریکاریا مروفت خود کر و پشتی بوی خلیفه جی هاریکاریا واند کر و جادم فطنه چیاویای بهای ویت جاوت نزانا دا کم بکن اش درو بلاف کر که عثمانش مال مسلمانش بیت المال دادت مروفت خو اری اگر عثمانی پشتی بوی خلیفه شمال مسلمان دابت مروفت خو با بری ببت خلیفه وی اش مال که اتداوان نكو او بيشن عثمان تشوش بيت المال دزي وعمر بنت حسيا نا افا خفتناكا نمعقولة الدور هلويست عثماني شندك صحابية وكي ابو ذري وعمار كوري ياسري وعبد الله كوري مسعودي ام دبيجن تشتكي غريبنين خلافة كت نافبرا خليفة وهندك صحابية دا تشي ببت چونكي نا خليفة ونا صحابي ات معصومنين شقونه ان خلتيه وخليفي هلويستك دجوار هبتت جل هندك صحابية أفاجي تشتكي غريب نينا وأبو بكر وعمر بخوجي أفتشاندل نكهبو دجابو چي أفتشتبو خلقي چي ببت وبو عثماني چي نبت أتقوتنا كيداش عثماني تتفاقو هستن أو دبيشتا وي خلقي دجي ورابوين أز بخوده كما أو تشتتهين بيش عمري رازي بوين هوا بو من كرنا عيب چونكي اوي بيل هوات دانا و بدست خو هين اتقطعن و بازمان خو هين باش ود برن بله من خو بو هوا نرم كر و من چنگ خو بو هوا چماند و دست خو ازمان خوش هوا گرد و جاهين ويريان من يعني مثلا او بو يا امام علي قوت يا عمري لقد اتعبت من بعدك دم علي قوت يا عمري او الديفتت ات تأوستانت مثلا چاره کوی هندک تشت کرین یت بری وی نکرین اوه ام گلک الدیف ناچین چونکی اوت اف هیجتا بخو گرتی
دا فطنه پت ناف خلکی دا راکن همیش هندید کمتر بون کت مسئله شریعتی دا باخذن یان بگهنه گوزک عثمانی بو علمی و زهده و تقوی پشتی اینگی اگر خو اوت درست جیبن ادوان گوتنت خدا و صداصت اوت درست نبون اری کشک خراب تره خلیفت هندک اجتهادت خدا خلط ببد یان مرو فطنت ناف خلکی دا هلکتن و جبن امر خلیفه در کفت و بیعخو بوی بشکنت و دیماهی وی بکجد گودارت خوشتوی پشتی بو مدیار بوی کانه اگرت رابونا فطنچیا دجی عثمانی چبون و او هیجاتت وان بخو گرتین دا دجمناتی خو بو عثمانی پی درست بکن چبون هم دنو کشلای دیرو که و برای خداین سرحاتیا در کفتن آوان و کمبون آوان المدینه او اتهندک کتاب دیرو که دا ناو فطنا مزن السرد دانن پشتی بورينا 6 ساله اتسر خلافة عثماني را يعني الصالة سيهي مشختي نرازيبون السر هندك كارت عثماني اش هندك لا يافا بيدا بون و او كارجيا بونيت ما نكا اشارت بداي اجبروان اگرت ما بحث جكري و نكا ما مناقشة الدور كري و فان كاسيت ها اويت حس كري فطنتنا في امت داخل كان بزاوه که مازن کرد داخل کی دجی عثمانی و والیت وی راکن اجبرکو سرو گرگرت فطنه کسشوان او نبو یه ناوه خوهی و اسلام دا دورک دیتی نل سر دم پیغمبری صلاف لبن و نل سر دم ابو بکری و عمری بلکی همی او بون یتباوریه که تقلق هی و نظانین که مازن بشریعتی هی و داخل که نظان و صادق گوتنت وان باور بکن او رابون هنده کاغذ السر ازمان هندك صحابية تزوير كرن وتناف نظان وخلق دشته دا الكوفة وبصرة ومصر بلاف كرن او جهة عبد الله كر السبائي طوف فطني لچاندي وان اتفان كاغزا دا السر ازمان هندك صحابية دا خازش خلقي كر كو دجي عثماني راببن وكاري بكن بيخمت خستنا خليفي ومخابن هندك نظان هبون باورج ويچنده كر و اش بیراوان چو کو اگر صحابیا ویا با عثمانی بخن او هند المدینه هبون کو وی بخن و هاو جایب نظانت مصر و عراق نبن روش بو روش نشانت فطنه اشکرا بون و هندک فطنه چیا خو گهان دا عثمانی المدینه و دانوسلاندن ادگل کرن عثمانی بتازایی برسواوان دا و هندک داخازت وان یت درست بو بجه اینان و هندک والیت وان الدیف داخازاوان گوهارتن بو هنده دا فطنه بیت اوامراندن و امت توشی چی گرفتاریانه بد بلی او دستت پیس ید کد پشت فطنه را ابوی انجامی نخوش بو و لیگریان دوباره خلکی دجی عثمانی راکن و ادبن لف لف کارا گف کرن که هرش بدن سر مدینه دا عثمانی بخن یان جیب کجن اگر او گهداریاوان نکد اف صحبت گشت مدینه عثمان رابو هنر تبديف والية خرا وهمي المدينة كوم كرن وبيكفا ادقل هندك صحابية مازنجي رينشتن دال دور في مسألة باخفن باشي هميل سر هندك كوم بون كوالي بحكمة وعقل داري سردارية ادقل سرو جرجرة فطنة بكن وان بجالكن وبهنرنا تخيب الدولة بهجة الجهاد دامجيل ببن وفطنة جيرية جبير كان وهر واليك زفري ولاتخو ولي شامي معاوية كرة أبو سفياني خود جرازيبت يه أموي أبشارزي أخو هستكر كو أتبت مسأله صبصانه بدماهي نأيت لو بري بزفرت قوت عثماني أتقال من ورا الشامي أزدي برافاني اشتكم أجر هنده كز دجي ترابون عثماني قوت جيرانية پیغمبري صلاف لبن وواري مشخته از بچجها ناگوهرم معاویه گوته با لشکره کیش شامه دبوتا هنرم دا زیروانی التبکت عثمانی گوته از قبیل ناکم لشکره تا بر پی خلق مدینه تانک بکت و ارزاق وان کم بکت معاویه گوته پادئه کشتن عثمانی گوت حسبی الله و نعم الوکیل و او چه بو یا معاویه هزر کری الهیف شوال صلاة 35 مشختی هجمارك فطناتيا اش بصرة وكوفة ومصري وهجمارة 1200 مروف تهبون الديف قوتناكي والديف قوتناكا دي 2000 بون وهندك بيجن 6000 بون بهجتا كرنا حاجة در كفتن وبرب حجازي فچون وچونا وان الايك دم والايك جهبو افتشونا هنجي الايك دم وايك جهي نشانا هنديك واتفاقا كتناف براوان هبو
و بوزانين سر فطنه مزن عبد الله كور السبأ جهي يكو طوفئيكي الشيعاتية ورافضية تشاندي ادقال فطنة مصر در كتبو قاوة فطنة همي قاشتين ايك قسطا مدينة كر و برخ باجي ريفا دانا و جاب هنارت كو او يتهاتين دا ايكش وان ايكش دو تشتا بكن يان عثماني بخنو الشنوي اكيدي بكن خليفة يان جي او دا خازت وان هميا بجه بينت يعني عثمان دا خازت وان هميا بجه بينت وهندي فطنة مصربون هندك هنارتنا انك امام علي وقوتن مدفتن تلشينا عثماني ببيا خليفة انا امام علي الوان خري وقوتوان هاتشي باش بد اتظانتن السر ازمان محمد صلاف لبن لعنات الهوايت هاتينا كرن در كفن خود خير ندت هوا فطنة كوفة چوننك زبير كرة عوامي و او قوتي يا مصرية قوتي علي ويجي او برسف دوان يا علي دا يا مصرية وفطناتية بصرة چونك طالحي كرة عبيد الله و او بسر مصري وكوفية هاتي بسر وانجيهات وهروكي هذا بيلانك بو فطناتية جيراي داريزة صحابية جيك فكان بلي يوان فيها يتشنبو او صحابية المدينة همي بونا اكرز والدور امام عثماني كومبون و بوي بونا تشيتك قائم پشتی فطنچی زانی چو صحابی خونادنا ادگلوان رابون هندک مروف اشخو هل بجارتن و هنارتنا نک عثمانی دادان استاندن ادگلوی بکن و با آمدبونا چند صحابیه که توکی امام علی او السر پنج شرطا پیک هاتن پنج داخاص وان هبون عثمانی سوز دا کو اوان هر پنج داخاص بوان بجه بیند اپوی شرطی او بزفرنا جهت خو او جهت او جهاتین فطنچی اش درنگیت مروفات پیک هاتی بون سرت فطنه و اوانت زانیت چت کن و بفندوفل وان کار خود کر و عامی و اوه هاد بونه خواباندن شلای دستکا ایکیوه یعنی وانت زانی چت کن عامیت فطنچیا کیف اپوه اتفاقیات و گود همه مجی اوت فیا بله سرت فطنه بوه چنده نخوش بو چونکی او نبو وی تشتیحات بون لو وان پیلان گریه کا دیکر الاشتر النخعي وحكيم بن جبلة كوفا دوش سرت فطنبون خوش هفالت خو وقتانت ومان المدينة كما فطنچياش در في مدينة ورفين وبونا دو پارچه مصري بلاي روش آوائي وچون وعراقي بلاي روش هلات وچون دهريك ابزفرتا جه خو پشتی كوان اتفاقي ادگل عثماني گرداي اب آماده بونا هندك صحابيت وكي امام علي پشتی شش قويناغا اوان فطنچيا دايره مصرية ديت سيارك هات ادبروان رابوري خونزيكي وان كر خبر گوتنا وانو چو پشتی بينكا دي ديسا خونزيكي وان كر و خبر گوتنه و چو يعني هر وكي اويد فيا بيشتا وان ورن من بگرن تشتاكت گل من هاي كوان افعلو يستشوي ديتي چونه گرد و اينا و گوتتا چيا تو كي اوي گوت اس قاصد امير المؤمنين ما بوالي مصري اینا مصری او گرتو سح کری کاغذک ودید تیدا هاتبو کو عثمان ید بشتا والی مصر اگر اف مرو وزفرین مصر همیا بگره و بکجه فطنچی تک هاتنو تک چون و گوتن اوه عثمانی خیانت المکر و اتفاقی مد گلوی نما ادویت امجارا کدی بزفرین مدینه و و جاره مسئله صافی کین حتی مصری گهشتین مدینه فطنچیت عراقی جی گهشتن و همیل جه بری کمبونه گاوا صحابیا دیتی فطنچی زفرینه و هندکا خو گهان دوان دا پسیار جبکن کانه بوچی زفرینه مصریا گوتا امام علی تا کاغذ ابو مفرکی دا بزفرین علی بوان سین خار کوی هاش چو کاغذانینه بری مسئله دست سرت فطنه دا روم ببد و پیلان وان بو حوالت وان آشکرا ببد گوتن اوه کاغذ دجمن خود عثمانیه بوالی مصر دا او مبکجد امام علی گوتا عراقیا مصریش بروی چند زفرین و هوا چیه بو چهین زفرین اوان گوت امجیت هواروان هاتین علی گوته او چوا هین پوان حسیان و شش قویناغت نفبره هوا وان دایت هین هین الروش هلات بون و او الروش آوائه اوه پیلانک المدینه هاتیه گیران يعني بري هنش مدينة بچن هوا اف شولاي درست كري عثماني جي وكي علي سنتخار كو وي چو كاغز بو كس ننفيسينا و اوش گوتنا خو اتفاقا خو لفنا بويا و دا آلوزية كادي بيتت نف مسألة دا حتى اتفاق نينا بتفا سرت فطنه گوتا عثماني با كاتب خو مرواني بدفما دا اموي بكجين دياروي اف كاغزا ياب ناوه تنفيسي
وانش احمقی خو نگود اگر مروانی پیش عثمانی و نویسی بد پاکی پیش علی و نویسیه. عثمان البرنهات مروانی تسلیمی ون بکد. اینا فطنه چیا چوپه نما گود با ام نازورین حتی عثمان اعتزال نکد. بری ام بردوامی بسرهاتی فطنه چیا دگل عثمانی بدین پسیاره که دکین. اری اگر عثمانی یا حتی مروانی کاغذ بوالی مصر هنارتبا مادا بشتا قاصد خو ادبر فطنه چیت مصر را هره و خبر بجوان دا التب کفنشکی و کاغذش تبسطینن یعنی دا بشته اد جهه که دی را هره و خونی شاون نده و لازه بکه دا بریوان بگه مصره. مثلا یا اشکرای وکی امام علی گوتی بله نبوان ید عقل خو اتدان بن پید خو. فطنه چیا بریار دا حصار بدان سر عثماني ومالاوي ونهلا عثمان دركفت مزجفت بوكرنا نفيجي البراخلكي ونهلا كس آوه ينخارنجي بوي ببد. قهدارت خوشتوي فطنچيا بريار دا حصار بدان سر عثماني ومالاوي ونهلا عثمان دركفت مزجفت بوكرنا نفيجي البراهيا خلكي ونهلا كس آوه ينخارن بوي ببد. الویدمی بارابترش صحابیا المدینه نبون چونکی عثمانی وکی مگوتی ریل بر صحابیا ندگرد کو بخودر کفن او ایک یا دوی دم افطنچی رابوین و دست بفطنه خو کری هنگی دم حجه بو و گلک صحابی چوبون مکه و گلک جی السرتخی بالدولت بون بو کرنا جهاده نزیک 700 صحابیا اشوان یدکو هنگی المدینه بون خدانا ایک وکی علی و هر دو کرتوی حسن و حسینی و زبیری و کروی عبدالله و زید کر ثابتی و ابو هریره و عبدالله کر عمری و گلک دیترجی همیا شیرت خوهل گرتن و چوننک عثمانی و گوتنه او امت آمادین کانتو چه بریارت دی عثمانی گوت مثلا شرعی و کشتن اوقت نابد چونکی منوید اس ایکمین کذبم پشتی پیغمبری صلاف لبن امتاوی لیک بخم شیرت خوب بدانن و هچی اپ من بکت و گهداری امر من بکت بلا شرعی نکت. اینا اف صحابیه ورافین هندکا گوت عثمانی اگر تو در کویه مکه باشتره اول ویر حرمتا مکه تک نادن عثمانی گوت نه نکو بین مکه و از بب ما اگرش کندنا حرمتا باجر مکه ادگل کو اف صحابیه بامر عثمانی فرافینجی بله هندک جحیلت وان هر مان الدور مالا عثمانی بو برافانی کرنا شوی وکی حسن و حسینی و عبدالله کر زبیری و عبدالله کر عمری و هندک دیتره حتی بجن جارک عثمان در کفت برداری دید حسن و حسین یل برداری اتراوستیاین و شیطوان یدستادا عثمانی گوتوان هین الفرد شد کن اوان گوت باب ما امیت هنارتین دا زیروانی التابکین اینا عثمانی گوتوان بزفرنا مالت خو صباحی از ده چو بجمع پیغمبری صلاف لبن اگر گوت من تکرت من بخو کربون حرس هر دو زفرنا مال بله بابوان جارکادی او زفراندن و گوت الجهه که وصارا وستن کو عثمان هوا نبیند و مقصد امام علی جی او بو نفید پیغمبری صلاف لبن حرسی العثمانی بکن دافتنا چی بست نبن و تریکوان را نچنه و حصار دست بکر او حصار نزیک چل روژا و کشای الدم حصار فتنه چی شعار خوی پیس هلدا یان خو عزل کرن عثمانی یان جی کشتناوی عثمانی تدل دا اکش هر دوا بخو هل بجارد بلد گل هندجی پسیارا خو اب صحابیت آماده جی کر هندکا گوته یا باشتر او تو نفسا خوش کشتن پارزی بل افریقا ناو بویا عثمانی هل بجارتی روشه که عبدالله کر عمری چونک المال وكي إمام أحمد جبت بهزت إمام عثمان قوت عبد الله كر عمري تشد بيجي بوفي قوتناوان ات بيجن خلافة بهلا وخنادا كشتن قوه خو بدنا برسفا ابن عمري او السر دست بابي خو عمري كر خطابي وبري السر دست پیغمبري جي صلاف لبن فيري مزنيا خو قوري كرن بوي ابن عمري قوته اگر تو خو عزل بكي وقوه خو بدا يوان ما تدت الدنيا دا هر و هرميني عثماني قوته نا ابن عمري قوته و اگر تا قوه خو نداوان ماش کشتنا تا پیوتر او دیتشتا که دیکن
عثماني قوتي نا. ابن عمري قوتي وما بحشت جهنم ابدستوانا، عثماني قوتنا. ابن عمري قوت بازد بجم او كراس خودي كريا برتا اجبر خونك دا بو خلقی نبت سنت و ریک و رباس چی گاوا هندکا خلیفه خونویا رابن بجن خوبیخه یانده تکوژین. هر او گوتن بو یا بری هنگی اب پتر اش 20 سالا پیغمبری صلاف لبن گوتیا عثمانی اگر روژا که خود جلکه کره برتا و منافق هاتن دا تو بیخی تو نیخه و عثمان البرنهات خو عزل بکد و نبت بیت هزر کرن هندی عثمانی حش خلیفاتی و مظنیاتیت کر لو ویخو عزل نکرنا هنگی جی عثمانیش حشت بوری بو و اوه اجدم آدمی ورا حتی افرو نهات یزانین کو مروفه که گهشتی پیراتیه هیفی و طموحکا وصل نک بمینتن کو مرنه و کشتن مرنه و کشتن السرتشتاکی دیه البجیرت و هندی نشان و سرهاتیت دیروک عثمانی هندت گهینن که روژا کابتن جی او یه منصب پاریس نبو اگر نه بوچوی ابلشکر معاویه منصب خو ند پاراست بوچی حفصات مهاجری و انصاری ید کو پیغمبری صلاف لبن اپوان برهنگاری عرب و عجم کری اوی ضرواندن و گوت منوتن از او کسبم یه بجارا که خوینا امت رجت النك عثماني خويناوي بتريتن چترشنده کو امت خوينا اكو دو پرجت اگروي بريارا شريدا يان درگه سنتك خربت نف امت دا ذكر اگروي تنازل بو فطنة چيا كر ضرر هميا كمتر بديتنا عثماني او بيتا كشتن دا امت پارستی بميند او انيتاوي بو وجا بجنمن خو گوری کرنه کاش و مازنتر هیا بلد وید عجب گرتی نبین مادم اف خو گوری کرنش عثمانی در کفتیه او عثمانه هر شروجا ایکش مسلمان بنا خو سر و مال خو گوری اسلام کری وکی ما گوتی پترش چل روجا فطنه چیا حصار دانا سر عثمانی والوی دمی وان نتهلا عثمانش مال در کفتو بچت نویجل بری خلکی بکد و هرش بر وی فطنه او و سال نشیا بشت حجه و 10 سال بو هر سال عثمان تشو حجه و سال وی عبدالله كرة عباسي بشخوة كرا امير حجه والدم حصار وی تكليفة ابو بكر كر ويا امام علي كن ويجل برا خلقي بكن هجيشواني حاضر وعلي الويدمي خطبت خاند دم فطناتي ظاني كو مسوگر عثمان البر يا والنائت وعثماني نفتن كس شري بكت وبرفاني جي بكت ودم حصار جي دريش بو او اش ايكش دو تشتا ترسيان كو خلقي مدينة بين طانك ببن ودجيوان رابن ينجي لشكركش در في مدينة بيت وبطيبتيش الشامش نك معاوية دا برافانيش عثماني بكت و افا دوه چه بو صحبت گشت خلق مدینه کو معاویه لشکرک یه هنارتی دا بیت مدینه بو برافانی کرنش عثمانی لو فطنه چی تنگاف بون و بطایبتی سرت فطنه و کار کرده مسئله زیب دیماهی بینن السری هجماره که فطنه چیا چک خوهل گرت و قصد مال عثمانی کر دا بکجن بله او صحابیت حرسی الخلیفه گرد هاتنا براهيوان و شركي سفك اتنا براوان دا چه بو حتى بجن حسن كور عليت في شريدا بريندار بو فطنة ظاني او بفرك نشن بجهنا عثماني رابون ريكا خو جوهرت وج پشتا خاني فهاتن چند مروفك جوان بلس هاتن و محمد كور ابو بكري جي ادگلوان بو وان خود سر سياج خاني رهافت كور ابو بكري جهشت عثماني ريحت عثماني جرتنو جاف ليكرن عثماني براحتي فقوته برازا ريهت من برده از بخوده كما بابتا قدر وان ريهات گرد و اگر وي افروتو ديت باي دا او شرمش في كاريتا كد ادبجن محمدي شرمش خو كر و پشمان بو در كفت حوشه و او كسد گلوي بجور كفتين هاجوتنش درفه و شير خو هل گرتو قوت اسنا هلمهم بچنه الفره حوالتوي دين بون و وكي گرگت برسي هرش دا ماله وبنك إمام عثمان فتشون وبري أو توانا خو يمازن وريرش بكن ورند صحكين كان أو دروش بو حال عثماني چبو ما قد پشتی فطنة چی پریوه
زفرين و هاتين مدينة و دريش مخو اشكرا كري عزل عثمانيان كشتناوي و دموان ديتي عثمان ابيوان ناكت رابون حصار دانسر و في حصار تشلو ايك روجا وكيشا سيه روجاوان ريت دا عثماني كو بشتان فيج المزگفته الروجا سيشنبه حفتي هيفا ذو الحجة وان برياردا نهلا عثمان در كفتا مزگفته و نهلا كس خارنه و فخارنه بوي ببتا مال حتى بجنديكا مسلمانا أم حبيبة رملا كيشا أبو سفياني هندك خارن بو عثماني بر أو هاتنا براهي و برانجيكي كريت ري ليگرد و زفران دفا روجا كي عثمان در كفتا برداري و قوتا فطنة السلام عليكم كسي برسفاوين دا إناوي قوتوان از هوا بخودت دمسين دي هوا زانيكو من بيرا روما اب مال خو كريبو و كربو وقف بو مسلمانت مدينة هميا اوان قد بلي عثماني قد بابوچي هن افرو ناهلن از آفيجي وخم اوان سريت خشور كرن عثماني قد از هوا بخودت دمسين دي هوا زانيكو من فلان عارت بمال خو كريبو و السر مزگفت زيدا كربو اوان قد بلي عثماني قد بابوچي هن افرو ناهلن اس نويجي لبكم ديس اوان سريت خشور كرن عثماني قد از هوا بخودت دمسين دي هوا زانية روجا كي ازد قل پیغمبري صلاف لبن و ابو بكر و عمري امل سر كفركي بوين او كفر هجيا انا پیغمبري صلاف لبن قوتا كفري راوستا پیغمبرك و صديقك و دو شهيد السرتهنا او انقود بلي عثماني قوتي الله اكبر وان بخو شهديدك و از شهيدم باشي عثمان زفري ادجورفا قوة صحابية دستيريش عثماني خاصتي كو شريب بكن و ويري ندايا وان هندك عبدت عثماني هبون شيرت خو اينا ندر دا شريب بكن اگر هاتو هندك فطنتشيا هرش دا سرخاني اينا عثماني قوتوان هاتشي شيري خو بزفرين تتكافلاني دا او بو کنار خود ی آزای و حره بفیرنگی عثمانی نهلا چپکه خوینش مروفه کی پرجت پیغمت براوانیا شوی و گاوه هندکا سراوه چنده گازنده شوی کری اوی گوت پیغمبری صلاف لبن تشتکی گوتی من و از ده صبر السرکشم گاوه فطنچی و حصار السر عثمانی دجوار کری و هندک صحابیت کم البر درگه مالاوی ماین دانهلن کسب جور بکود او بو فطنچی هرشک دا سرخانی عثمانی اپوی رنگ مبرین که بحث جکری و گاوان صحابیا برگیری گری و دنگ قربالغا وان گشت یا جور عثمان الدنگ وان در کفت و گوت گلی مروفا من نکوشن از بخوده که ما اگر هوا از کشتم پشتی من چه جاراهین حش ایک و دناکن و چه جاراهین همی پیگ و نویجناکن يعني ده دلت هوا جيك وبن وهين كومنابن شيرات عثمانية ديماهي الوان كري أفابو بل أوش هنده بوري بون كو جهدارية قوتنا كراست بكم رجا أفسر هاتيا تشيبوي رجا أين يبو هجدي هيفا ذو الحجة أج صالة سيهو بنج مشختي ورجا عثمان يبروجي بو وأجر روجي جرتنا عثماني وكي إمام أحمد فد جهزت أو بو شوابري هنجي عثماني پیغمبر صلاف لبن اتخوا خدا ديتبو پیغمبري صلاف لبن اتقوتي أي عثمان فتارة الصباهي دلنك ما بد هرش برهند عثمان وروجي بيست عبدت خو آزا كرن وهندك جلكت زيدا كرن برخو الخوش داندن وروجي يبروجي بو قضا عثماني بجارة ديماهي شيلت الوانكري زفرت مالفا وداخاص اش جنكا خو نائلايا كر كو قرآنوي بينتن بدان تبرسنجي وعثماني دست بخاندنا قرآن كر هر وكي او مروفك اش عالمك دي عالم آخرته هاتيا ات الدنيا دا قاوا فطنتي بهي في بوين كو او نشن اش درجه و بين جور هندي حسن وحسين وعبد الله كر الزبيري وعبد الله كر عمري وهفالتوان البردريبن رابون ريكا خو جهرت و اش پشتا خاني و هاتنه ابوي رنگما وگراي قضا عثماني صاني فطناتي بجور كفتن وكي خما او قرآن خو ادگل اگبون و بپیراتی خویا خودن هیبت و او چاوری دعوتا پیغمبری بصراف لبن روج اش ایواری ورگریابو و دم فتاره نزیک ببو و فتاراوی النك پیغمبری بصراف لبن دشمنه که خوده ابجور کفت و شیروی ات دستا دابو اکمین در پوشان دیا خلیفه مظلوم اب دستوی کفت بریندار کر گوتنا عثمانی افابو اوی گوت اوی مروفی اب خوده
او ايكمين دست بو وحي بهاتيا نفيسين و در بدوه ابجينيكا عثمانيا چه بكفت و بوه عثمان كفتا اتبحشت دا اتجال حوالت خو پیغمبری و ابو بكري و عمري و لعنتي خدا نفدر به مروفك مصري بو اتقوتن جبلة بن الأيهم چبكاكش خوينا عثماني كفتا سر برپر قرآن السر آية صدو سيه حفته أج سورة البقرة وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هر وكي خده بفي چندت فيا مزگيني بدأت عثماني كو او ده طولويستينة نكسدي و او تيروي هيا و وصا چه بو دیروکت بجتن هر کسی که پشکداریت کشتن عثمانی دا کری اپ مرنکا عادی نمر بو همی هاتنا کشتن هر ایک الجهکی و هر ایک پرنگکی کو کرترین رنگ بو و بجن بری عثمان تمام ببتن اوی دعای کرو گوت اللهم اجمع امت محمد يعني يا ربي تو امت محمد يكون بكي وبكي ايك رأي ودا پتر بو هوا اشکرا ببتن کانه کربو کینا وان فطنه چیال سر عثمانی چند بو ابتنه از ده دو نمونا بو هوا وگرم یا ایکه گفا عثمان تمام بوی جنکاوی نائلا هات و سروی دانا سر پخو و گاوه فطنه چیه که دی بجور کفت و شیروی دست دادا بو گوت بخوده از هنگی راتوستم حتی دفنوید برم جنکا عثمانی دست خدا بر شیره وی تبلكاوي قدبو هنجي عبدك عثماني بجور كفت وشيرك الوي مروفيدا وي فطناتشي وكشت يا دوي محمد كوري سيريني تبجتن جارك من طوافت كر المكاه من جهل ظلامك بو اتقوت يا ربي تقنها من بو من بغفرنا واسباورناكم تبو من بغفريني قلت اسش في عجب جرتي مام ومن قلت افا شو قلتنا غريبة تتبجي كسي بريت الدعاء في رنجينا كريا قلت اوي قلت من از مروفك بو من سيد خار بو چي گوا عثمان بدست من بكفت از شقه که بدان می روژا او هاتیه کشتن و طرموی هشتال جور خلق چو نویجل سرد کر از جي چو مجور گوا من دیتی کس نماد جور و من شقه که دانا عثماني و او يمري اینا اد گاوه دا دست من هشک بو ابن سیرین اد بجتن من بر خدا دستوی هشتای هشک بو و ند لفلفی معنا خو پشتی عثمان شهيد بويجي دليفان فطناتيا ليه نببو الدهي هيفا محرمة صالة بستوچار عثمان ببو خليفة والهجدي هيفا ذو الحجش صالة سيهو بنجي هاتا شهيد كرن يعني 12 صال كم بستوچار رجا او خليفاتي كربو ورجا او شهيد بوي جيوي 82 صال بون وكما قوتي بري مغربا رجا اينيه هجدي هيفا ذو الحجة او هاتا شهيد كرن و هرويشه في هاتا وشارتنجي و اش حسن البصري هاتيه وگوهستن كو عثمان بجل كتوي وهاتا بو وشارتن بيكو بيتا شيشتن و جبير بن مطعم ادقال سمروفا اوان نواجل سر عثماني كربو و البقيع الجهك وشارتي ينا اشكرا او هاتا وشارتن دا فطنة اف قبروينا كفن امام عثمان پترش جناكي اينا بو ووي 16 عيال هبون نهكر وحفت كيتش ايكش وان عبد الله بو كو كري الرقياء بو كيتشو پیغمبري صلاف لبن قدرت خشتوي افا امام شهيد عثمان كري عفاني بو وسرهاتيوي ادقال مردينية وخقوري كرني صلاف العثماني بن هندي قرآن خوينك هبتا مصحفة عثماني بخوينت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.